En Svizra viven giuvnas persunas estras dalla terza generaziun. Ellas en nascidas ed idas a scola quaternus, discuran nossa lingua ed en per exempel comembras d'in club de sport. Lur patria è la Svizra. Il Parlamento dil Cussegl federal vulen facilitar la naturalizzazione da questas persunas. Quai pretenda ina midada constituzionala, davart la quale nos stuain votar. Già oz dati la naturalizzazione facilitada, per exempel per coniugales o coniugals da persunas svizras. La naturalizzazione facilitada stat en la competenza della Confederaziun. Ils chantuns dastan dentant commentar mincha cas. Eren l'avenir vegni a dar neginas naturalizzaziuns automaticas. Ci che pretenda ina naturalizzazione facilitada sto inoltrar ina domonda ed ademplir cleras premissas. La persona sto esser nascida ed esser ida a scola almain 5 ons in Svizra. Ella na dascha becia vair d'apli che vengia 5 ons. In dels geniturs sto esser ia a scola in Svizra e la tata u il tat ston già a vair vivi in Svizra. E nel cas della naturalizzazione facilitada è la procedura pli simpla e bler pli curta. Ils criteris d'integrazione restan per cunter ils medems. Ci che vul pies a lasciar naturalisar sto respectar nossas leges e las valurs della Constituzione federala. Sco per exempel l'egualitat de drets per uomo e donna o bain la libertat da creta e conscienza. La persona sto ultra da quai saver discurer ina dallas linguas naziunalas, ademplir sias obligaziuns finanzialas e paier las taglias. En il Parlament è il project vegni discutà controversamain. Ils criticers han tema che ils chantuns e las vischnancas haien memia pauc plet en capital, u chi vegna a naturalisaziuns automaticas. Ils comembers dal Parlament han exclus che il dretg da burgais possia venir acquistà automaticamain. Els han fixà criteris concrets per ina naturalizzazione facilitada. Il Cussegl federal ed il Parlament sustegnan la naturalizzazione facilitada per giuvnas persunas estras dalla terza generaziun. Ellas fan part da nossa societat, lur pensar ed agir en Svizzers. Questas persunas n'han dentant bec ils medems drets e las medemas obligaziuns, per quai che las na posseden bec il dretg da burgais svizzer. Be cun quel pon ellas eleger e votar sur pigliont responsabladat politica. Il è per quai important da bec als metter pals en las rodas, se las vulen a lasciar naturalisar. Il Cussegl federal ed il Parlament recomandan d'acceptar il project da votazione.